شما ألمانيا برای پیردیان جعفر ریوبر کوچ و کوچبران و برسبدان قیرانان یا پارزگاه ها دهوک او دلوی در الگلمه بتن برای پیر تو گلی بخیر هاتی بلا شوی دست ببکن بو سالیا دا و جنوسایده الألمانيا الدفعات اشتك دهيت أكرن وقت مراسم يجبركو في جار أفصالهين أدفع ركفت دهين الويرنا. زور سپاس هوارخان سپاس بو قناة و براستی سنترال مال ازدیان دعوت نامک بو ماشاندیه گلک کساتی تیدد بجدان الباجر برلین صبی لروجا سی هشت بو بیرواریا ساخکرنا و جنوسایدا بسری خلق میشنگالی هاتی طبیعی دوید کنفرانسی دا گلک ریو رسم تیده هنه اوشی دی صبی تیده بجدان و گلک کساتی دید ازدید معنید و کاری ده هر وسا گلک کساتی دید غیر دیانتاشی و غیر نتواشی تیده بجدارن او سر دعوت نامه سنترال مال ازدیا او دعوه بوان کساتیا و شخصیاتا ناردی صبی الباجر برلین امدیت ده بجدار بن برای سپیردیان بجداری هوا وکب ریوبر کوچ و کوچبران و برسبدان قیرانان لدهوکه اما چند سال هینت نوف شین بجنه معاناتت خلق کوچبر یه آواره یه شنگال یه وان دورو برا یه کو قربانی دست داعش بونه دی چواشین به کیسل ویره بحث کن دی چلگل خوبنده چف هوای هین لسر معاناتت واهین گهینن براستی ام وک ریوبریا کوچبرا برسبدانا قیران وک نونری حکمت هریما کردستان دی بجدار وی کنفرانسی دا طبیعی امن او جهتت کو سرپرشتی سر کاروباری آواره و پنابرات کن دست پیک دمی او جنوساید افسر خلق میشنگالی هاتی بترش 450,000 کسی آواره کردستانی و تایبت الپارزگاه دوکی و اداره سربخوازه خو حتی هوليرا پایتخت شی تدا کمپا تدا بون باجر سلیمانی شی نزدیکی 27 کمپا بون حال حاضر نه 14 کمپا مانیت آوار سنوری پارزگاه دو کی اداره سر بخوازه خو ام کارن به جماران نه 270,000 کس مانه ناف کمپا و دروی کمپا وان داتا او معاناتا امی کارن بگینوان جهت پیوندیدار الوی دری هر وسا چندین درفت وقتی بوما چید بن ام اکثر معاناتی وان که ماسیت وان علاج چاره سریا یا آریشا شنگالی بگینا وان جهت شولجی دیدنا ما وک حکمت هریما کردستانی کلیلا چاره سریا یا بنرتیه و آریشا آوارا او کو خلق ما وگرت جواری خوا لی وگراندنا سرفرازانه حقیقت مخابنه و بون 12 سال هیچ جماره زور نزدیک 270,000 کس آواره نه و نوگریانه جواری خواه او بخوب راستی بینه شرمزاری حکمت عراقیش برکو ارکی خدا رابطه چندین کابینه هادنا پیکاتن کابینه دیف کابینه سوزاد دنه خلقی میشنگالیه لی مخابن هتا یکی شوان سوزا خونه ده اون زانن هوار خان رکتنه کادبو امضا کردن بین حکمت هریما کردستانی حکمت بغداد او بدگونه رکتنه شنگاری یا چندین بنده پیکاتی و بنده حمید برجواندی خلق شنگاری دبون لی مخابنی حتی بگه یک بنده شوان بنده ناتی جیبجی کرنه لو معنی خلق ما حتی بگه دویتا بجید من خیفتا گده وی سرمایه زستانی وی گرما هابینه و نابگرت جوارت خوب بخوب نشانه وی که برای سپیردیان يعني ركفتنا شنغالي حكومات دي في حكوماتك وجه آماجه بيك رنجت إن يسوزادن بوفجارا آواريا دشي بيجي ما وجه جمار عندك آمار أبو ما بحث كي چند وجريانة چند ماينة و بروسة دوی لحظه داجی چه پریوت چیدن او کمپت کو خلق جدرت کمپ اجاری تنه گرتن و گراوان شنگال یا چه که چه پیوستیت و بوتنه دابین گرن هوا خان حکومت عراقی تایبت وزارت کوچ کوچبرا برینا هری که 1,500,000 عراقی دان کساوید و گریدن جواری خواهی عوده بخود شد کرن او عودشی یعنی پیشتی چندین سالاشی بوان صرف نتکد گود مسئولانی نه پیشتی هنگی وزارت کوچ برای عراقی بریارک دا ایک سال 2024 گود هر پنابرگی هر آوارگی نیف کمپا دا وگرت جواری فهم دی 4 میلیون جرا مزخینن دوی وقتی ده تا 12 و 4 نزدیک 6,000 خزانی ناوی خواه تومار کرد جوانه 3,000 جی او 4 میلیون جرا مزاختن 3,000 دی حتا بگه
حکومت عراقی بجد مسئولانینا مدویت سرون بکن وک وگریانا خلکی بو جواری توان دو ریکا بریا رخراو ایو ایما کو او هفکاری گل حکومت هریما کردستانی او 3 ساله ملگل هبود پروتوکول که نابي خلكي تومارت كد بقرده جواري دان او شهري كي مليون نيوي جرا ترخانت كد ريكا دي او هر كسي سربخو ببيت وگرته جوارت خود داخوازك هگی نیف کمپی دبید دی داخواز پیشکشی اداره کمپی کد او اداره کمپی دی بابا ایمیل فریکت ام اکسر دی نویساره گدنی بو زالگهید سنور هریما کردستان آسانکاری بورا بکد هر بوی نویساره شی دی بتا اوفیسا کوچ برای وزارت عراقی دروکی ورقه گبته براستی اکشوان اگره کو حکومت عراق ارکی خونا رابطه الویدری ونزانن اول سال 2017 هتانها داعش وك أرض الواقع نما حمي باجرة عراقي هذا آزاد كنو خلق بقرية جواري خو دست بجيانا كنو كن لي مخابني فيغا خربت الشنغالية چندين جهات نا فرميل وي درينا لو ماني اگري وي كنا خلق نا بقرت جواري خوي هر ساني خدمت گزاري لدبري نهادنا انجام دانا هوار خان ابا 12 سال او ربوني هر سال حكومة عراقي بودجة تايبتها او بودجة پسند كرنش لاي برلمان عراقي وتت روانه كرنا بو باريزگاهين عراقي هر باريزگاه گوري نفوس اخوا الباريزگاه نينا هتانها مدفيد اسبسيالش حكومة اسخال كيبون كعراقي چه پروژه لوي دري انجام دانه یک قطاب خانه آبان نکر یک خسته خانه آبان نکر یک جادک چی نکر یک پارک چی نکر بسیار او خلک شنگال بری که باوری نماید بجنه و 12 سال مادم هتانها تشتك جمارة نهاتي كن باوريا ما نايتا كون بقد جواري خوا كو او در آرام بدو دست بخدماتا ودست بتعويز بوني بقد دست بتصفياتا احزابا بقد هرو سانشي اوار خان اركي حكمتا هريمي شي مدفيد اس ديار بكم راستي شي اما 3 سال تي برين هر 5 سكتريت خدمت گوزاري نيب كامبادا حكمتا هريما كردستاني اركي خراب بتراكرنا قليشا كهربايا كارتي پروردية كارتي ساخلمية كارتي سخبير كرنا آبي هر 5 سكتر براستی حیوانا 100 ملیار دینار حکومت هریما کردستانی ارکی خورات بتا بو اداره کرنا وان کمپین سنوی هریما کردستانی و خوراستی بارگرانی که توزانی رخراویت خرخواز هادنا و کشان جوان سکتری معامجه پیداین تنه ویگانی حال حاضر رخراوی و انسیار سپورتا مد کتب بو اداره کرنا کمپا هفکاری گل دزگی خرخوازه بارزاني إدارة بان كامبات كتا ونزان وقت فترة دريجة بدي عواربوني قالك رخراب بري خودنا ادخل خواص بيو ام بي جريداي بري خودنا زوني انه حدث انه لو ماني الهريما كردستاني سابورت قالك كيم بو هر وساني شي چندين برپرسي عراقي لدوان هدنا عراق طبيعي دولتك شوان دولتي زنجينة كوبريناها صالانة بجك تخصيص كل بو يو ان او شيك شوان دولتها او بيشتي يو ان امنا محتاج وانا هاجون وببيت امدي سابورتا واشكن يو ان بيشتي كلكو كرمكا اداره كابي خوبكا بس نهاري كاريامات كت نسابورتا يو ان كت ابا خوب خوش ما ابا تشو ببتا بريس بيرديان ابا تشو بتا باكيجا جدي يا حكومته علي زيدي يعني ببيتا درفتا كودي ببيتا باكيجا كو وصايا جدي كو ايدي بس اف جنوسايد السر اوساكونا دولتي دفت عراق قور سرب كاتن دفت مسألة يا اوريا بجدي بهتا ورقتن يا پشتواني كرنه اف پروسا و آرامی و رکفتناتنا برای هرما کردستان و ابا همی پاکیجا که تمام یا گریدای بشنگال و خلقی و چوا کار لسر بهتا کرن هوار خان تدبيرا من برئيس كاظم يختصر وزير عراقي سردانا كم قادية كدست خدا گنجگي شنغالي قلت وي صوص بد افصاله بد كسش والبدري نميد هر كسك وقرت الجوار تخوا يعني كسي نبد بجي 12 صاله بد خيفته كده جيانا سخت دجوار هاوين گرم زستانه سرما ونبا قرت الجوار تخوا اگر نبد هر وسابه كابينه سوداني شو ابا علي زيدي شيات حكومة علي زيدي هندا بينغابت باشوي آبيتن هاتا بيغانشي لخلق الشنغالي راسي كار براتيكي دويت جاوي خوب ببينت كار چاوانه نبد دويت وقوان حكومة دي كو سوز دان سوزي خوب جينين اما كابيناي هاتا بيكنا لچن وزير مان تمام نبوم هيويدان وقتاقي نزيك اف وزارة المعيش الضمني واشي وزارة كوچ برا عراقي بيتا بيكنا بأركي خرابت ايكش اولياتت حكومة او بد
vegerandina xelkê me şingalê bo cûwarê wan vegerandina serfirazana vegerandina qerebûkirina baş vegerandina ew milîşiyatên neyê şerعî li wê derê bêne çareserkirin tu zanî hikûmeta Tirkiye li fetrekê cagî tê temeqeratê wan ehzaba qesf dikete û xelkekî sivîl bide qurbaniyê lewmanê xelkê me êk şwan egera nazivirte her wîsanê encamdana xedemata li mintaqê ku diyar bit fiعلا pratîkî hikûmeta Iraqê wa kar dikir wê derê wî wextî baweriyekî ji xelkekî re çêbit otomatiken dê vegerta cûwarê xwe çunku yek rojê jî mawek hikûmeta Herêma Kurdistanê me astengî bo çi kesî çê neke bilakis em hemî asankariya bo re dikin wextê xwe biryara xwe din vegerine cûwarê xwe em nivîsarekê dine bo zalgehê Sinûrê Herêma Kurdistanê hemî herîkariya û asankariya ji wan re بله bikin dapû bikarin vegerine cûwarê xwe بله her wîsanê her nivîsarek wan bête rêveberiya me rêveberiya koç û koçbera û bersivdana qeyran em kêmtir ji nîv saetê hemî ew ê wan em temam bikin û radestî destê wan bikine. برس پیردیان هر سرکفتی بند کار خدا گلک سپاس کو به جاره هون در ولگل مبون برس پیردیان گلب خیر هاتن Hoş spas.